YouTube no aya SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra and www.sompaonline.com woko no man semno don twamu ano obenya bi no wakenkan Pepsodent cavity fighter toothpaste nie wano anadom aso yasene a yede hot bite kase boye dikan no e baba som medimafo aba center se what the time abato yade no so adiama afei time heba miss chance so say yankan tro say malaria nko a de a wokwati no a ebusua betwa nkoso wono nko a nche na wonya dupa na wono no bi se time heba miss cha wo malaria no nyina ase betu de afiri wono mo a wonsan so antibiem wenu nyumakwa wodo won madoma so yasene minute no waduasa de dikan no yede hot bite kase ebo eba na afei wo fe to so mienu no yaba be pense ensam dodo no amu ede amawo na me amagye adwa meba kan kase ebo ede kan de ama wo no medin ene AKOSUA AGYEIWAAH KODIE buaten afei yenje bro na nsem no yenchechemu yi Contractor Construction Limited ayadwumako baako a wamo ewo ma Ghana emu na asadwumako ya yaka wonmo asem ya na Ghana ban etama wonum contract pa yankan kwa chiri kura no kejetia phase 2 market a redevelopment project no wamo enesi wamo na so a wamo ahwe ayebi ediaboa afi ukwa konfa no chi a maternity and children's block ye wonum contractor fo ye enesan so ahwe na wonmo ye ho adwuma Prampe the first international airport a eno so wa Santamantam Kopo Kumase no adwumako sonkon wonmo ensa ya wonmo eyebi ediaboa na wohwe sane wonmo dwumadie asitie no ankam yese wonmo kwa adwuma ho a ebra ne na wo mo behye no aya na won mo ncha ho kora enti Ghana ban epe won mo dwuma sane esitie na eno yekoda sore ya yate se adwumakuo no wo madwumafo makomako wo haduonum 150 workers ana wo mo de yabase wo mayi won madi ade afiri wo mo dwumadi a won mo edie mu na ade na ama na kwakoba ne sa ya ama enei Contractor Construction Limited ene won mo dwumafo enioma ente se ana akwakoto won mu yi ye kwa wo no so na ye ne ba wa beidu akwakodi enkomo ade afa ho ne yabisa se aso ade ba pa ana asie ya ama na kwakoba ne se ebusua ya mudi achie no Mon join you live our Facebook no so aya SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra na entity ya yansaka atwose efra fimpim yenu ne aduonu nan 2024 adeba Ghana ban etua wonmo ka ba kopɛ enti kire sɛ wo adwumako no dwumadi a wonmo die na project besa miensa ese wonmani so Ghana fo ehwe no mu kwanse ne nyina no wombetumi awie ansana aban yi kura braba so amana kwa ne bra so na ne nyina mu no twetwere ban won no anhwe yi a na aban anasa Ghana fo de sobo akwakobo wonom wa bra enye wom mfom so kora ana amana kwakoba de sa aka wo bi amapanyi pa yo kasa enma adwumako no yewra Emmanuel danso ana SOMPA kase abonkomo na ansana no yenkon man so yi ye ne ba wa beidu ekwakodi enkomo hello ba wa Andre Yuzo na godia mo ya tese ensio top papa wa Santamantam mu na so ne nyina mu no guso ye adwuma contractor ade na aba ya amanei wo madwumafo wo ha ne aduonum ya tese wo no nyina ya bo mo bongarati mamintia etiefu a etie SOMPA ene enumbre sene wankasa wadi ka kan so bidu Santamantam mu a ensio no petepa yi here am no kasa plan na ebuku mu nanso nyina mu no gaje atum se ebesom said yefna ne tian SOMPA e market yapa na yebeka se what se contractor adwumayefo be se 150 wade wo mon ka ta mo so mon konkot na fia na enkre se ne wa wuti en contractor company a nyina nim se kejetia eye phase 1 and phase 2 ni na omo na age agina mu a tese omo AC na phase 1 di omo wi tempera no ka se ni phase 2 no ena omugusu omo ye ho adwuma na no ka se de senfie ni ena contractor Bawa beidu utamanka hello bawa utamanka Meto kana network no na so na gugu ni nti sa na baye enti aya na wagina wo benkum so kakra ma me sane ye baye a ye bete won kan yie pa wae bawa
me mete o kasa no na me se wo teme de na ai wo mu ana o kasa na te ko wo mu ana san so aba afede mete won ka dito so maye mu da ho eye pa okay ndisane na manugu so America no contractor KJT a omo na na afi confirm maternity and children blocks no so ono so omo na na afi Prempeh International Airport no so omo na ejina ho a me no kasa nu omo ho adwuma sene ye nimsem dada no se sa dwuma di anase project yensa edi mu tintima wa santemanto mu de omo ne contractor ejina ho a omo bo ho brand pinpina me no kasa ne so so ko KJT phase 2 na pinpina me no kasa ni makasa adwuma ekoso ho no ekofom kura obekase anope ya mikotwa zi wo ho no do se adwuma no obekọ na workers ba ku yenu bi na titemu ubi so mo nso omo de omu ntumi nkasa na mu mpanyinfo na omo no betumi akasa na so wonam ho a edebi didwa okwan ho no nsem ba ku yenu omo kase adwuma ba akopẹ na esemfie de owo ni mu ntumi yie ma yenko na ka etwifa yeso etena nsuo to a na omo pam yen tese ke me fo so kura mi yenye ho ejei nka mwesi ewi anka kwan bia so nka yenye ibenya kwan nka kwan hu kura ye ti kura nka etu akwa akotene mu na zuni nyina mu no yeso wotwe bibi wo so na se ma na tese ahoma ekura mu wo so na zuni nyina mu no yebeka se adwuma ye fo be se 150 a contractor yi o madi no kati across enye KJT phase 2 workers no kwa nemum adwumayefo a omo confirm maternity and children blog no so adwumayefo ho no so omo ya affected omo so a ewo Prempeh International Airport no so ringway no omo ye no me kan say 90% complete anka omo be wia no na so nyina mu no yebeka say intempram no ka say de workers no 150 and mpanyinfo akase enye so omo yi omo dikura nemu omo kase sika won hyehyeye wasa aban no omo ya omo agi atumu ebremu e woso omutua no e free 2024 a omutua ba ko no eno anu be sisabre omo entua abiomti aka ho bi ma company no ankasa ena ede ekana to omo so a omutua adwumayefo no ka nanso ka won se free 2024 e be sisabre no omo na atua azizi e 2026 say akwakoye dagene kese di ama company na ba no sa ha company na company na si na say ebremu de omo ne aban wo so mu di nkitaho de nanso ebremu de adwumayefo no enam se adwuma na twenche so ntino enya de so mbe hi adwumayefo pinu awo site wo mo ma ye adwuma nti obi ti say engineers wo ho na pe technician na pe labor for no pinu awo ha je say akom a o mayi o mo so mo nkonkotema fi abra aban be o ma je say obegye skani mu di amom no mo so atumi anya bi na omo di abo project hu bra na fin so mo tue gbe foka ni na ka hu bi na ma isi am no ka say no contractor weyi adwumayefo mako 160 edi so mo nkonkotema fi said ye be ya sa ban je skano de mo a o betumi aton sa e dia from no ma betu mo dwuma di so nti hu bi sa ni ana ho ama no bonu sei na isitie yo bawama ye na wase sa waje brana wachechese mu ache ye wai abusia wai aye bawa beidu na ye no ekasa ye no asantemantamu na ode efrinana sane yansuo na guguo ewo miaye ahodo nti no ama network no enhyeda enyina na so ye nti edru ba bi na se etekwa na mode ya chaye ye gusuo da ya ye boy homoden sane ye beya ye betumi enya wo mo ebefre won mu nyina no wano na yetumi ne obibiata akasa bawa beidu na ye amane boni a na wobutu asantemantamu ya chese contractor wo mo dwumade sonko a won mu die boa Ghana abanye no wokọ ya okofa bi edebere na yankọ ma no so na ne panyi pa yo kasa edema contractor construction UK limited ye wo asantemantam kopo kumase dwumade sonko a wo mudi no hoyi yewra Emmanuel Danso enkodi nkomo wabanye kasa ma joy ya medio baba na wo ho yade adum ye ho ye pampa cho so no team mo ye okipa wajana dum ye bi yenso ye ho ye pa contractor construction limited ye ni mudwumadi amudie de boa Ghana aban se aban de contract ashamonsa eni chebi kura na mawie nanso na yakoda sore ye yate se madwumefo makomako ha ne aduonum 150 ana mabbo wo nyina bongarate a enei eno so baba ye adeso abato Ghana yeso ede na asie ede na aba Ghana aban ase bibia kire mu ana ana ma musoma pusu mu hu yo mi da so baba
I mean, chair with chief when you marry. And send our kind contractor construction UK Limited. And say, it could be BMO, each me money we pay. Then project near Romy and Son. And you know, the kind of mechanic be free so I call the first international airport. Okay. Who call airport to high free control tower. Say, Ocean Airport in the Tetri Timua, a free tree copy tree, said the international flight. I can say 737 to 800 beat me about. We are Tetri Tinimu. And we saw Abiana Ghana Airport. I say, a Mumu old control tower and Primpring, Rapini, the same Primpring. Old control tower, no, the control aircraft, na Eban. Until you might be brave or high. Yes, I saw a year confanoche maternity and children's block. Any a soldier for needing any Mubarak. And you see you might crying nearby Gabatino, a central market. Naming about AKOSUA, the or how we woman say a decision a company not taking a idea a AGYEIWAAH. But in fear, it says you give me the no. Ye koye nimu we cry ni mama ni baby be go on here and intend them. It's an say parliament won she say mutino. E basa ye time see deliver ni pepepe. But the akobani say if you abandon no ba ban fufuru mu no ama payment be aka. Enti last payment ayinya 31st May. We can say in 2024. But so share contractors in workers are, but say be at 700 airport, 500 or Confanochi. Yes, now will be 1,000 central market, a dumper. In Chico, a company if you anymore, workers na kakra. Yensu, you move be Adriana Dacro. Insure free, medical care free, and I don't say a car running in a bay overhead. My company no abanfo for buy enyesu we yinani oguso any en company no di enkita ho said the bear e kai wo mu no mo betimi e di amayen then so ya hwe anima isan say mantino ye overheads na adoso enti intimi ntna ho emma company no suffer for 2 years yintimi enya skabia free aban ho ebetimi aboaye na construction de edru ba bia yeti ase se ekofoma yes I'm sorry nti yesi yejai adwuma ne mom yesika sem na ehia sorry and no entra enti akwakoba ne say ye no yahwa asane na wo ka wadwuma efo sane adwumafo no do so ewo project makomakom yensa amoye no edin so na mugina ya sa nipa 150 no de mutimi bo mo bon garage sa wo madwuma na nsomanie ena bia mutumi de gina so de ye sa de no wana so enchilesa kra contractor a company be ba na mi route 2462 ba santimemu ha no yade ye training adwumayefo papa obi kra oni aye adwumaja no bibi o mo shops oma fankwala omusu training ye workers who here in papa nanso so so na nso na wo say overheads no ekosora kana be ka say montrafi because obia ye ne ye adwuma no contract ne ye throw mu and sana wa sign say e ba say ye ho chire anansi bibinia ye be mu akofie na every same so waba enti adwuma e for no tiase na site bia mini obia kokasae emo mu hu gina bia yi gina enti no ya sone so a free be say workers be 2000 ya sone so a ye ti bitimi ekifu sa number ya okay then so na chese heading because bosumi bia na bosumi enu bia e bikanim na ma ni eyibi sa kakra na dia betwim die yehu enti nyese ya bobon karat anansi isika sem echian sorry tani au kan
Okay. What sure Ghana ememu ha. Adia ba ko a aya na yama ne mpa ye ho da eye nuane a yebedie enti ye dwade enya de a yama ne pa ye ho kora ana kejetia phase 2 yin so mo na shamonsa sebe ya ebekọ aho hare so ama adwadifo ma ne mema ba batemu no eno so so eho asem akwakoda bibi sanse ne ya ban no wokasa aban sesan ya abanti no ama sikasem no ne tua ne nade no akwakwa bibi owo no mo ne ya ban no watena se masi nkonwa Ghana ban asese na akyeremo That's bebre bigidi say eye asemhia kese aban bi asesa ofamre ehwehwe adwuma bia mu ni sikasem ni niema nyina aban yakọ n'anim ayi bebre wasese wama auditors aba empen bebre aba be check here up aba be hwe niema e wo stock wo all these sites because you can't Ministry of Local Government any Ugabatan Central Market. The Ghana Airport printed the first. And the Ministry of Local Government is so a confanochi. And you be all the tests about Beshe and near my good home my Gumedian and Sene Odi can. You cry and near my a bapni pepe. Sene Baya beach me a yegma. And it is a casem to Triano de Sene will be saying. You're penning for the nearby Gusu, aging Kitahu. Name say be a beba ne a beba ochna I had the yama yenti baby a piako. Engineer Sichani Case my workers no tunefi and Chelsea a good contractor, 8 being with that. It's you 2 lesson. And ya dear company in the big but the physical nearby your battery and safre ye workers no. And a project to be a ye no so. You are buying representatives are buying consultants and what project be so and you call airport your project consultant to a Ghana airport to Frana senior from ADK Oba Confanochia your teacher consult almost in our site nimu at comfort a central market to be about time so you have guard on any team at or more offices are in any or more if you boom. And into no do ye fee site there, then so on a channel, ye train buying some so amokabia buying tea, Sanime a Santumani contractor, na intimi and conquer ye demand. Sonia walk on it, dear Sonia, not Sikana Maya. Project and also Bachapa or Anameboa. And because all the same female. That's a contractor to me about on market workers are the betterment there. That's who say YB. YB, and you know, you himself buying or see our yo, and into Musu moments are buying my now into me, my Ghana for my wolf years, so near you man yet. Na and cost me into me tears so. Yes, sir, somewhere over Kama Sabio Bronia Bonitin Kodie, a bebre. Naso Yaka Yakano, Nina Chaco Ghana for ye, Minu, young common a ye. Ghana by Makoswag and I want to more Chassa, a yay, and until ye do home commono. A day chat to our money a buy no a dim commo, a first casam no the best answer, Cassa Yamuno, watch us a brano biano crano, at one one barbershop project, no Sunny and Count this city, and today chat to our money dim commoya dabe. Oh, New Kumasi, but head office was cra, and until I'm penning for our crano. A co-brand Minister of Finance, co-minister, a co-check, and answer various like local government. You see, I be YEBOAH Aquacudru, area to force in the office, said the way I can be released. And in California, it is so a co-coffee. And she asked to say, maybe that's it, meeting, but we did say last week, no more how my meetings are will be free. But they say the Pabia and Fimamano and internet said, you know, so they appreciate Manchester now almost in a fake.
Okay. Adia ba ko ya no bi abo won paye ne se oba ba kwa wo so wo betumi ya wono wafa no hono wafa ne ba na so se wo kwone ya waka sempadua ni ho ana ba bi yede ne beto no emu akwa ya sem san se project no a contractor for ye no wo munya nya nwie ye enti ye ntimi nya ba bi mfa mo nkwa na akwa ye ade a adwen ye project no a mo ye wo konfo no che no percentage wise no ye betumi aka se dru be sai wo se structure no si ho ya onyema ni nyina so dodo no gu ye warehouse a ye hihye ye ma konfa no chi be 50-55%. Enema e wo ho nyina no ya kra dodo na it is skasemo ho pushi ya nanta aban hihye mu no nanta infini no pepe e bitimi awie konfa no chi so start brempa ye run your company salt cutting no ye COVID time. I think 2021 and 2022 mobile in the office. That makes me ama. But in any is a month. That Brenna see when you Dr. Badanso. So at the time no salt cutting. And into no share Brenna the bedroom na. Take any push no. Send an anka special free. Abandada no on the bedroom say ankayebo. Yeah, crazy and so on. Dia wo kan kira sa emu atwe kakra san se COVID time de zanke wo ye kura no a sabio ngane ba na ka ko ba mfie nan ya na mfie num jaza ngane ba ni mo nia wa start school kra crazy kra do aí and so ni na akoye no sikatem akoba ni se ye no ye betumi de sobo ni bia bomo ana samo so mo ampia mo ho ntam ana amana akoba ni se ye eno die obi eni odi ni sabechre ne papa kra kwan yes di betimi aye eni say infimi no mineba ye ntimi nya sika ne ahwe o mama adwuma na koso a ede kopem say afedie akoye say efika sem ko fom ti o munko o manim na o munye ni ye nchi no ye nya ma baye na o sisi no hono migidi say obeba baby a odi ebe free bia na yebe bitimi ahihye na say ba say yensa kan mo beti na afi bra edi instead of beto ho say yebitimi awie ebri ni brete ni so yebe ma mosumachi ama dodo na ne mesre oni say igwamfo no na megwin omo papa okay omo nko makuma nto omo yem omo mompa yema Ghana buying euro 24 any contractor say enche minim say enche ye bitimi nsi tutui say bi say kra wi ati dia koye mai na ba akoma na nsi tutui nsi tutui na wo hwe baby o mti ton ade a ahomti central market dodo na so ofie enu nti no ye nyina mum nsa aban no ntwa na ni mehwe asantimai na ye hwe say bitimi awie enim ni enim a project na nkasa de UK funding you run Ghana banks say nemum your internal arrangement be a sikasema ye and kasa the local sikaya and I say EPIA because ye jau be a kwanya ye show contract na itia usika say at the mount and into the basa contract I say BC Sabrino ye futu mu nyina ansa enti no yesre mumum ni ensre abai na onke kanu homai ni ntimi mwa na yenu amanu so enko transin tomade yenim samo mpanyimfo a ewo nkramantam da seboa nkomodi a ekoso no wombato mo nso mo nkra mo mahunu se o enkomodi no kra ye ni Ghana aban die no aduru ha anase aduru ha mo hunu se anidaso wom se entonkopem se bosome fofra ye ba besim wono na bia aban atumi akeka no ho na mo so ma ye bibia na ye hwe sanse migidi se eka wo mukra say hihye bi ti se ne wututu kana hu se ne ubefa so a bia aban be ka se monko mema mu se ni se na payment no so ebitimi aye migidi so mu guso ba yi esanse company no contractor enya promesi brese kan busumi ana busumi no ana busumi san ama onu so ntimi hu so bitimi atwen akwisi time a saada hotel no beba enunti na ama bata yinya pa ebe mama so ati okay me yempeni fo ni guso amuti eni aban kasa
Okay. Ansana meja wa mo akokora na we de mani nsan wo. Eka yi a ye kan ho asem izanza ye kan nyina no. Ye de eka wom ye ne Ghana aban di nkomo eye be sai. Me botika na bia na my from so because na me nim say ye be kan sika sem. Okay. But do the yem fa ne say eka. Ebre sem ne mema mate. Ye jawa mu akokora no asem tia wabai na wo beka e de akere Ghana ban afei ye nua no mu a wo mkwa akwaja yarehwe e wo konfa no che wo mo so adwadifo ma na mema mu tu wo mo kora no ma no de mu a no mo so pamo e na afei ye so a ye pese etu kwan e kwa amono ne e wo Kumasi airport asem be na wo beka odaroma asem ba ko a mesre e de afam kasa fidie so na call era ho na kwa mampeni any various sector minister to the say I won't say you cry near my say awo kano you cry near mama ni go say people say 2 years per person you see Dubai 2 years per penny a we they hand you over and near many be ababa be go e warranty me aba me for air conditioning warranty so we call high sense akoto air conditioning near catch us warranty 1 year. And 1 year no no say I say na bibi ni am so wo kwan say wo de ko no mo ye na anye ye a wo san eyi foforo de ma so warranty ni ne ma ni na free UK aban ho na UK English mamu ne bae enti no dudu no so wo hwe yes na warranty no dudu na twem enti minim say ye be hye na yesre rade say ebeye ye amaye a ensan kofa kafoforo ana say enkofa sobo bi emma contractor eno ne me how and it me gina fidie so asra bai no for the into workers do almost 2,000 workers I will fee na on cost nye negotiation papa my na yintimi ma workers na ban su komu en har no for unemployment ho yini ama no de mesre mo an say omunkai abai mpaibo no ma omunyansa ombitimi di atoto omano na cake no matwitwa ma santuma enya ketepa ne yachimi aye adwuma no ma na so say eboa mo yewura ono so na nsu ade huru no ebamu wode maye mu pepepe yo yewura danso mayena wasese enumrei waje bra no wase wadaje nyina na woni yedi nkomo nyame hira wai wida so nshira mo so yo that was super papa na me come right bye bye yo awusiani na kasa yi aye yera Emmanuel danso wano ana kasama fodema contractor construction UK limited na se wo mo kwabata e wo asantemantem kopo Kumasi ene yeteso akasa nti yanu muso ntwen opeda sebo a enioma ebeyeye SOMPA 106.5 Accra hot bite kasebo ana busuya yegusuata yede ema atiefo no na hyane nsoan sa Pepsodent cavity fighter toothpaste nie aya pose papa wonya bi a wawie eyema wosen ankasa wose do da too enti twere wose anopa na twere nanumre akoba no sa no a enuoma nyina bekoye de ma kama wose ne be pai fita afi jampra ne ade ya wo wose ase no ebeyi de afiri won mam wonum aye se hwehwe sham hyane nso ese President se yanka nkyero se bibia ni ate wo mo humam ene wo mo ni nkomo safa wose ne nko ade wo ba wo mo punu ma wo mbebie 0800 200-030 0800-200-030 Midimo for about center near Dr. Time da so Dr. De Bruyne na ya de was stroke ana diabetes is ya de waposo yo ya mojabro so kidney failures a woman nsem wompe biate komidimo for about center nchen na Dr. for time ento ya de no so emfa ema was say typhoid na ne nyina woto ase kra de free word mo a enko ensan so emabiem Accra owo pokuase mayura Kumasi ranwan ewo abu akwa agogo wana government school no na edi nhwani mu bibia ne afra no wan 0244 77 4282 0244 77 4282 na wona mpanyufo ani enkomo time haba mishani o ko malaria fever edru wonu mato wontumi ne di waposo yo ya time haba mishta na wase wokwam ya wodo ayeto nura wonsa ebeka bibia ne afrai na wona mpanyufo ni nkombo 0244 417
669 0244 417 669. Where so ni yejina ya dan hotel yaba kasi yaba no wope mu die no wankasa ebeto so. Abusia ye toa hot bite kase bono so edi amamona ensema hodo a ye denam no ne ebedimu akotene bi ense Ghana Police Service achire enipa ensia ne nyina no efa awudie bi ekoso wo galamsey site bi ewo atoye mantam no emu Edom kuma ya wonom ewom no hyebedwam wonom etiemo efrefoto samfo se wonfa anuye bi a wohia ebedan wonom ewom no hyebedwam Anana nya semketo o mrashe badwafie dom kuma no dom kase no na wamo ani abrepa ne nyina no aye 0.75% ha ye de atoso se o transfer sika every wo ankasa wallet mu ade akwakoto bank empenifo eda koko boda no ebo amane a we ye nsusue bi a wo de abeto abonten sesenke beye yi a ye chise obi smuggle koko e de free Ghana akoba bia anya bi kura mfihie dudie nipa no esese wokodam Sabeya yankane dundum no eto betimi atwenti aban ba ye what the one Ghana city eto eyefam gobo so na etimi aso asene ye kasa foto samfo wawram awom no hyebedwam a ehon kontabuo ene ho nsenkaye no wode akodan wo no anano helicopter ye kwhwe ase watamade ka school ni nche wona mo a ye wi akire enipa mienu ana won motimi wo mo firim wo no report no apie dwa na ensem wa eka no anodin Ghana Immigration Service womode atu dwa se the efeno ECOWAS identity card ye no womode eco biometric yi ebie no ebetimi aboa ama yahye ahodo no so bambo ho asem agine yi ye kase ya MAAME ya wono so ehwe enipa ye de ho nsem ene asetena mu bambo ho nsem so wode atu dwa se enipa ya ye de won ho adwa e wo somu ase no yentimi emfa ehon senkan ni nyina no engu aban so yensom na entimi moa Ghana God Board ade ani gisem bia badiama ye nuanom a wone wonom edidwa efa no god ho ensensem na munsem obeti sawa so ne de besomo se senior lawyer bi edi afutu akwa amamanyofo no ne titrupa ne aban ya wote so se de na nsemu akoso ye ya ne achew ene sa ne manema no emmoa emma kabi maminkebi enyiyi Awutu senya is kropombe jando etua na mobi sebeya enema nyina betimi akoye ede ama adwade ne titiri wona edidwa ewo emmoa enso ho ye firi won mo abekọ Senegal man no emu na mampanye no wapawo wapanyi pa bi ya wonim sikam so mamaye mansofo na emu nsam etese wei ane nsam ahodo pi no wa ane yabo no a yada baba so mo sa what bite kase yebo ento so AKOSUA AGYEIWAAH kwade boaten enemedi mene ADWOA ASARE enafe OHENEYERE MAAME ekua YEBOAH ASIAMAH bronya abrewati afensem no emu enchiremu ya esiase eni Ghana posi adwumakuo na chiri enipa ensie bia isusu se womu enim etuotutuo bi ekoso wo galamsey site bia ewodwura ye no ewo Enzema East Mensino emu ewatoye mantam ne mu na Western Regional Police Command no womu ne di dom anim koye sa operation na womu kire mu se sa galamsey site hono matututuo na ekoso no namso emma obi a wadi mfihia no aduanan enum 45 year old ya ye frɛ no anwu mensa ye kase ye de adodo no anu omde nim no ewo mpotam ho eye busuapani etuotutu no ase ne abusuapani etuo ni bi kana ma ye kase yi won ka ate asefo asase so ho ebiem na wo mo kire sa mentime ho ase bi ne sore ye ewo mining site honom na wo mo kire sa ya wo mo ayache wo mo no Ghana fo miensa na China de hye nso miensa ye kase wo mu nyina twira da bampu echi ya wo mo bo ma hwehwemu atimi akoso ba Facebook a ye de wo mo fanyi no egu ho no mo betimi anya bi no ahye na Hamza Abubakar wonu adi mfihye na duasa nsia 36 Hamidu Seidu edi 42 Francis Biewose edi 26 Bai Yaozen wonu adi 36 Liu Hang wonu adi 43 ena afedi wo twato no eye Wenhen
wono so adi mfisia no aduanan enum 45 na aposifo echire mu se ena no kwesiada en wo mo ho no man wo mu nya entie ne se mining site bi e wo dwura ho menteme ho ase ne basabasa yo bi esi ho nti wo mo nkɔ ho nkɔ hwede ye kɔso ampa wo mo kɔ na kyerɛ sɛ mining site ho no mo de adane ntokwabɔ ya de kropoti ye nam so ma saa basabasa ni si ye ne de wo mo kyerɛ mu se wo mo nhye da enim na wo mo si abrante bi e fɛ no Alfred Sadiq ya dodo no a e fɛ no strong man no wono ne ball anwu mensa ni tuo wo ne kokoso ema woto nanom ewo ensiedo enti ye kasa yi wo mo kire se strong man no wono na ye main suspect ewo asem no emu no mo kire se nhwehwemu no wanda so ekoso ebre se fatamu no se hu be nya sasa ankrofo we ye de wo mo bakoko gina mra nanimu a saa ne ye be ye no se bia wo mpatam won so na wo information bi e betimi abo aprosifo ama nhwehwemu no awie mu die a adawuru ma police station bi e ben wo betimi akọ na wakodane information na chi e de ama wo mu Yetwa ensem no so ne wuramu ewo mrahebedwem enenanya asem ketwa kopiem wo ho a edom kuma ya wonom ewo hodo wonom ehia sentrefo na nsem dodo na no ena wonom ede tuja wo kyerese ansa na aban NDC we se ya wote adwa so no eba betina adwane so ne ebo hya tele akese ya ebo so nata asompa empusu no ena wode ema Ghanafo wo kyerese eyade a wo hyebo se ne ye wo ba obehwe ama emedwade hu nsem sika ya wode bepia wonom no etimi awie mu do na so ye kase no sa women banking no enya de etimi awie duo enu achi krampo no enwuma ahodo ho bohye ene wode ba ye ene ye wo ba adwuma ye wo mu se bia nka ya ba adwuma ya ye ba nopa ene ewie ya na foforo ba anadwofo kwana we ba wose ebeboa ama nipa ya wo mu so ene adwuma ye no enka eso ate kakra ede ama wo mu na so kyerese no so no akwa ye hwebuada ensempi no akokofo ya wo kyerese wadi wo mu hwamo ede de keka ho no kandifo ede madom kuma no yewura Alexander Afenyo King wono ena edi dom animu a wo kasa ye ede kyerese. Question for the finance minister. He must immediately come to parliament on Thursday to explain the circumstances leading to the imposition of this 0.75% charges on mobile money transactions. We are not interested in the suspension. We are interested in how come, but for the public outcry, they were going to spring this surprise on the Ghanaian public. So in conclusion, we are simply saying NDC is a scam. It's a government of settings. They don't. We say ayon monyan for Alexander Afenyo King donkuma no eba no deni wasai etuo mu ewo ne kase ne mo ede sobobo bi ebo dumso levy policy ya ban no ede bo yese we eye scam pa kro no bo drib ena aban no epese wode ba na wode bebo eye Ghana fo sense levy na obeyi ede free ho no ya wode d levy ba ye no kwa bi sokola no wonu masa fa eye manchua mu asa de no aba ye omugigi Ghana fo sika wonu mu hudwumaso biada wonum ede boy no ho so ensenka ye no sei ena na sitie now took away 1 Ghana cedi per liter of petrol that is bought at the pump. So that was the first mischief. The second surprise, they have reintroduced the Dumso levy, the e-levy. This time not even through parliament. I repeat, the NDC government through the back door has reintroduced the e-levy. These were politicians who criticized charges on mobile money transactions. They said it was a bad way of governing or generating revenue for the state. They criticized the MPP administration. They use this as a political tool. But what do we see today? Their hypocrisy has become legend. I have in my hand a statement that has just been released by Bank of Ghana after the public had criticized the NDC administration. They are now purporting to say that they are suspending the levy. Meanwhile, they had earlier put out a public notice that from 1st of June, transactions from bank account to the wallet would attract a 0.75% Ghana cedi, 0.75% fee on direct wallet to bank transfer.
I was here with saying now, yan Samia, a free toy, and a day, I will not shebedrum wa bra, yan name see for ya what ya Nana upon Checheku, one also a 2B at the Emma Yera after your marking, don't come a ban on Denny, and I would a don't want anymore. Always son, some way saying a epugu wa, ya dibi etimia somo. Na Sonia na Yera after your marking, now watch them no. And they Sonia wanted to ya basses or Hobana said. Wo transfer sika anasa wo de sika free one kasa wo fon so na wo de akwa bank a wo save a eno ye batew 0.75% no ju send 5 cedis kura ye batew no ho nsam ye rafa nyo mark ne ho hono ya na nko bepai eno ze hwe Ghana bank as wanyini ni ya chepa eye 11 no wa na ban ne peso fa kwan bi so anu wo de ba ene wo hunu kwan ya wo fa so wo fa mra wo bo pa e de ba be so wo se ne no de se wo mo MPP 40 ase wo mo ntena se e ma ne nya adwuma. Bring to the attention of the House, especially since the Finance Minister is here, this announcement by Bank of Ghana of charging 0.75% when somebody transfers money from his bank account into his mobile money wallet. If the Finance Minister may recall, his government decided to repeal the e-levy law, and now Bank of Ghana is introducing the e-levy again. Na eno atwe no na dom kase no ba no dani oro maama yare ganso asore ye no so ye ntena se ma won keka nsam wo kyesa enye ile bibia na ban no pese wo de ba na wo kan wasam a hwese ne obesi bia ka no afa no mebu metum futuro engo Ghana fo ani should be expunged from the records. Mr. Speaker, this kind of lawlessness cannot be accepted. Not especially from a leader. Please, let's get serious. No, let's get serious. Let's get serious. Please, don't let us start this meeting on this note. We've been in this house. You have just come. But those of you who have been in this house, for God's sake, after votes and proceedings, is the first thing to get up and be asking questions to the Finance Minister. Is that the first thing to do? It's not even because, listen carefully, the Finance Minister is actually pleading with me to allow him to get up and respond to him. But I'm saying that cannot be accepted as a practice of this house. Otherwise, we descend to chaos and lawlessness. And you, the minority leader, you cannot lead in allowing this house to descend into chaos and lawlessness. Please, let's stop that. Mumi anyansa akura si enemu mra no so so yempese de mra na ba ye adwuma no na ye tum futuro egu nkrofo ni wei our majority leader ye Mahama Ayariga wo ensamfufo emunopanyi kwankyerefo abedi akire ya wodan hwehwemu ano ewo Ghana Cocoa Board atenaye eye Eric Amengo wode atu dwase aban atenase toato adwene se enema nyina toto yi a wo mo pese wo mo de asotwe bi emu odin etintim nse mra se de be ya wo mo a wo mo de cocoa efa kwa abone so free Ghana ha ekwa ama ahodo eso ekokoton no smuggling no ye betimi ahye na sankrofo ni nyina na yamo mu asotwe bi a wo a obete no won fa ho nkonkohye sa smuggling no hu bi na wo mse anya bi kura na proposal wo mde aba ne yemfie du obekwa akoda afiase emfie du se wo mutimi agitumu a ena wo ye no so firi wono mkura ye chew se wo ye bibi etesa na ebia eye fine bi ne ye pese ye twama wo etua anya bi kura te se wo de ye de achew fo kura na ye be 200,000 penalty unit na wo de ba Ghana sika ni mu a enamba ye 2,400 Ghana cedis na opanyi din sem wo nyina etudwa ewo EU Deforestation Regulation Multi-Stakeholder Engagement jumedie bi ekoso ewo enkran hanom ene owura Amengo de atudwa sa smuggling no eyade bi a atete industry no ache ye pa eninti no wo ene empanifo awodo bi eka bi wo mo etenase atoto adwene se de be ya wo mbetimi ede sanctions we aye adwuma. What is undertaking instead of going for the syndicated loan? We are in talks with the Ministry of Finance and the banks, and this season, the 26-27 season, we intend to borrow locally to support the purchase of cocoa. In addition to that, we also have on the smuggling. Somebody mentioned about cocoa smuggling. Yes, there's a new cocoa board law. We are reviewing our laws, and we are making it very punitive for anyone who attempts to smuggle cocoa in or out of Ghana. In the first place, we propose a 10 years jail term and 200,000 penalty units, or both, for anyone who attempts to smuggle cocoa. We also intend to be proposing a cocoa tribunal to ensure that cocoa cases are dealt with as quickly as possible.
Ora Eric Amengo Deputy Director of Research ewo Cocoa Board. Yes, I am BM Russia bedroom and the yada a photo some so for finance minister. You're a doctor at forcing will remo Russia bedroom. Nanina no and annual public debt report no and our day a quachre one say ya a fear chemo sika someone to ye. Taxes are who do an answer for 2 who do be a bino, AGYEIWAAH ye edi free Ghana for one, ya wo boy, ya sebe ya wo beti media bonity true, fa enyinam kania ho, and enyina so ediano, nina da ehon kontebo ya dia, wadekwa tu ejane, na nina no enisa wachese na saying, dom kuma no one ma so one men, and a watcher one saying ediagune so ni titru ni aben so, send the kontebo bi wo hwa send the same one. One far emeto wenim esanse asa krokro da John bi ena wo ye o my Ghana ene mu adehye na no ena wo kyese wo tu mre no wa kyeresi a sa 1 Ghana cedis levy na wo no wotete e de free eye fam go ho no enye bibia se bia wo no mo fa de aye wo hu yo nemom e yade a wo de eboa esanse enyinam kane no wo ba ye no na se aban dada no ekaya waburo de egu ho no wo kyerese ni nyina no etimi aboa ama ne wo yika ne bi e de afri wo na wo kyerese ye kasa sa report no wo de akwa akwhye badwako yi a wonom ehwe sikasem toto yeso e wo no ahye badwam ho ya wonom e bedwojo ho na wo mabobo ho no mo hu de atue mu ankasa na wonom wi a ne esefata no wonom de ho nkontabuo a esi ase aba na etimi abeda bedwasrede ye nkonkotie yi renmonyafo atofo sin bra na wo kasa e de afa nsemi ho e wo mrahye badwam. Speaker, the reports that I laid this morning are 4 in number. The first one happens to be the annual report on the management of the energy sector levies and account for the year 2025. So, Speaker, this report details how the monies received and accrued to the state on the back of all the petroleum taxes were utilized, particularly the one relating to the management of the energy sector debt recovery. The details are in the report and has accordingly been presented to the committee for deliberation. And when the committee invites us, we'll go and present the details. Mr. Speaker, the second one relates to the reconciliation report on the Petroleum Holding Fund for the year 2025. Right, Honorable Speaker, this happens to be an obligation imposed on us as part of the Petroleum Revenue Management Act, that the minister responsible for finance must submit a report of the previous year to Parliament detailing what accrued to the state in terms of the petroleum funds and how this amount was used. And so, Mr. Speaker, I'm only presenting a report detailing what was accrued to the state and how we actually utilize the resources. Ano this same year, etwegu ye eye photo samso afo yewura kasiel atoforsin. Aircraft Accident and Incident Investigation and Prevention Bureau. One more ana eyehwehwemu ebra ewiemhyen anas helicopter bi ate ahwefom na enano ada helicopter ya etehweye March 16th 2026 ye mu ewotema daycare school ni mu namso ema enuafo mienu a na won mu timu sabre ne hye dworobe no wo mu akwakọ yenhwehwemu sonko ade apiedwa na wapanye pa yenhwehwemu na wode animu ye Captain Paul Fojo na wode etodwa atrose ebra na helicopter no ba beti ahwe no enye se fiti prekope no ano ene behwe won mu bum na mamuo na ewo fom pa ebra eduru temakro ni mu no na helicopter no wo fom to obi bia da wo hunu ye bia hu se helicopter no a eba no asemfomso wom afai nipa na wo twisa helicopter no enam se no wo hunu se emfomso abamuo na ebetimi ahwe fom ebra no anase bretia wa bi hunti no wo hyase yi ne nsa se wode pamu a school for no na wo mu di agoro sa abre ni mu na wo yi ne nsa wode pamu se school for no free wono no mu so ya ase pege mu se lupre baba yo ka kire o ma me se wo ma ya sika cha se wo mu ntehwe wo mu nim se bia helicopter no ma wo mu baba ana nkoda no so ma baba bihia enti nyame kura na ye adom se helicopter no de na wo twie no 7 producer wo hunu nuoma ni so a wo tume aye ne kakran ya bia ye kwohwe ye no ankwankwo hwe bia ya na nkoda no di agoro anya sade a enka asem kase pa na edebra ye na ebra na Captain Paul Fojo na wo hwehwe nsem na kwan ye nam so a ema na basa no ebini captured the aircraft from 60 to 10 nautical miles from Accra, where the accident occurred, flying at different altitudes between 3,400 feet
and 100 feet. Whilst flying over Kenneth Township, witnesses observed the aircraft flying at a low altitude. The pilot was seen in an attempt to signal to school children playing on their school field to vacate the field to enable the aircraft to make an emergency landing. Unfortunately, the school children misunderstood the intentions of the aircraft and happily waved back, at the aircraft and continued playing on the field. The attempted landing was therefore aborted. During a subsequent forced landing attempt, the aircraft was observed in a left bank attitude shortly before it lost control and impacted the ground within the premises of the TNA daycare school in Community 1, Kema, near the Oniku school. Abusiana Jasano no Captain Paul Fojo and Yatin in Canawano and Aircraft Accident and Incident Investigation and Prevention Bureau no wada one more anno and nanu watching say they are not watching a Yamshano helicopter no or Pajan and Sa a year senka and Kodana Basso Nemum Kodanum and an woman who dear and AKOSUA Ninemu Kran or Penny Yadia or Jane and Quafrin in Sama Kodanum etanasi. Yet was so ewo ensefufro emu ene dwumadie bi ekoso eye media sensitization workshop bi ewo enkran ha na eyade ampenifo ahodo eda Ghana immigration adwumadie no ano wo mu kopie mu wase eko wase mpenifo nso eko ase na eno na immigration fo eba amane se afimpino eni edunan December bosomene de toso edunan eyade se 46th ECOWAS ordinary summit dwumadie bi koso ma wo mu koye no wo mu kotoato adwene GBB tumu efe no ECOWAS national biometric identity card na saa card yi na immigration for ene dwumadie a wo mu de hye so ase no wo mu so wo empepi ni ya no manfo etatete se yahye hodo so no bambo ho asem no enkoyi wo ho no ana ubonsu obi na illegal migrant yi no wo matie gu o memu ni ho nsem bebre enti saa national biometric identity card na eye ECOWAS for de no ebetimi aboa se ye de ba bedi dwuma yi ye tintim ni ye na abo yahye hodo no so ban afei nipa bonefo sem ya efri ye boda hodo no so ban so no eno so ebetimi ayini nyina edi efri ho na ECOWAS director Ora Albert Siamboatin dwumadie na se no no so wo hobi en wode ato dwa se we no wo mo hye de efre no identity management afei yahye hodo no so na afei ECOWAS state amman hodo ya wo mo eka bom eye ECOWAS na akobedie hu asembambo kwa so no saa kaadi ebetimi aboa ayi wo ha bebre no a edi efri ho. Since the adoption of the Protocol on Free Movement of Persons in 1979, we have made significant progress in facilitating mobility across our member states. However, as mobility increases, so too does the changes or challenges associated with identity management, irregular migration, and cross-border crime. It is within this context that the ECOWAS National Biometric Identity Card was conceived and endorsed by our heads of state and government. Ora Albert Siamboatin ono eneye kwankyerefo a woda ECOWAS dwumadie no ano. July bosomeda etoso eduase bia no ewiase nyina yisi wo na wonom ede aye nkyerɛkyerɛ na wonom asai ede ebu nkwompo akɔhwɛ wɔn akyi na wonom ede atreten wabrabɔ ɛfa enipa ɛho dwadie ho ensɛm so na saa dwumadie we se ya bra mfimpimi no ene dumiensɛm ɛna ɛyɛ AU for African Union wonom kɔtena se ya wonom ɛhyehyɛ saa dadie ho ɛhyehyɛye na efri saa bra no ɛba no July bosomede atoso aduasɛm bi adura wonom hwɛ na wonom etimi ahyɛ ho fa ɛwɔ ebibrem hasenom na no ɛna akato ne bro na ɛdadie no etimi aduru no aka ho bi empanyimfo sɛ wofraseɛ aburu nso ntamu a ɛna ya no wani ɛhyɛ aseɛ yɛ kɔkɔntem ne saa yɔsinti wode wani kyerɛ mu ɛwɔ man Ghana hasenom a mansoafo yɛ wɔno ɛhwɛ ɛma ne mɛma ne nkwada yɛ die ho nsɛm so ɛne asetena mu bambɔ ho nsɛm so MAAME Agnes na momolate wɔde nsɛm wato dwa ɛkyerɛ sɛ etua wo yɔnko ho a wosi etuadua metoda bi na so kɔto saboa bi
eti wunua so akache ne se sore so enka nche ne se sole me so anase sole ne so efi se wo free ne so ada wanhwe ya na wodnani eba bekira wo so ne sa yoso nte no ye nyina ye nhwe na ye nka bi emfa entia wo ko ahodo ya enipa binom ekotia wonom ankasa ehu nipa se wo fada sene no akwakoton no ne ye na kwakoye nkrutu dwuma obi wo ho ne yakoton no ne yakodwane te se hanam ne ye yi na koma ne yakoton ne sa ne akwakoton wo se sa ne me ne nyina no eyade a eha adwen na ne nkyere mu no watch say enne one ma fa be for kwan so esan say bread dania na wada no hu binte no enipa bon for ya etesa no wonom nam abe for kwan so ene ye bra meboa na watu kwan ukodru a ene esika ni nyina no me akasa kra na mefa ho ka ukodru a no aye adwuma na de tete kodru ya no ne agye passport ne akampel wanhwe ya ne ye kwa akokun ni nyina no wase ye gya ni nyina ho kon no ebo aban so a wontimi esan say ba kofo won kyere damfo ba konsa entimi kata twedi apo ba say yadom no na ni katente no ye nyina ye nhwemu a esan say oba ko wele dro a eya na gu se be ya ye nyina no wokon no ye betimi asom ne akono kona. Media must continue to expose hidden exploitation and amplify public awareness. Parents must ask questions, communities must remain alert. Young people must be educated on the dangers of deceptive opportunities. The fight against trafficking cannot be won by government alone. I emphasize, it requires sustained partnership and collective action. I therefore wish to commend our development partners, civil society organizations, security agencies, international organizations, religious and traditional leaders, community volunteers, the media, and all stakeholders for their collaborations, commitment, and continued support to Ghana's anti-trafficking efforts. I applaud you. I salute you all. Human trafficking can end, and it should end. This is the time to blow the whistle. This is the time to protect young people, and this is the time to stand together against exploitation in all its forms. Benu swaya na emia onsomo heno onu nipa kusibodomo osana mesometimi ewie ne mpompon so ama ahoto aye nyina ye dia wesei eye soafo ya wono ehwe ema ene mema ne nkwada eye die asetene mu bambo ho ensem so maame Agnes na momo latte. I was sorry to what bite Cassiebono eso. Ghana God Board Ediaba Echemo say Yanua. One more edijana one to court a woman muno. Or be at our license no woo and now more modiano. If you bear Sabosumi and say dear Nimude Chrono, a bewo biano Rasa Obako, not one more a renew at Yamon. Where ye iron shells from Ghana God Board Ediaba Sunset. One more person be able for what you constant them run washin in some not all licenses bewo national because where the good huja. Woma jana emu na ebra mpanyifo ekasa no mochom sendei bibia ya be for so sanse ko bi kurase amfra no tilapia kire se ewiase asesa ensakra ya bawiem enti woma jana yesu yedu so saa na ne kwakwa mo kura no eno mo de beto dwa kire sendei wokọ womo airport no so a bibia wo so dada ya wo betumi renew license no ama no yeje na mo bubu nua gu wasum na wo ye won se de ode ye wonko ani ageman a ene won be mamra ne wadi papa bra won be chewo se wo de won emra wa bini mu ye oye senior legal practitioner Charles Owusu Joanna en wode kokobo eko na wo kire mu se nyema bi koso e wo Ghana ya manyo semu a eya hadwini ye pasa se ya hyeda en ya semu yi nkrofo bi se wo mo de sabe wo mo kansem hu a ye begya wo ma mo akonemum ebi mu de wo mo ka bia ni akwachi won wo se wono de enya de se wo kasa e de tia se e bia niema bi koso wo Ghana ha na enye ya mu obi nsa e de tia se e bia niema bi koso wo Ghana ha na enye ya mu obi nka sabe mampanyi aban mu nipa bi won so da enka da wo Ghana ha se obi enkonko gina camera nim entwe microphone ensi na no na wondidi panyi bi atam won ka bi da na emomu no eno nkyere se obi ka de bia ekoso wo Ghana ha na nenye ho na adekro no enwarante se yenkonko chinipa na kura no a esanse nipa ne yese bia manyokuo bi ebanti no ne yakwakoche no wo se yeti kuromu ha MPP apenso aban mu mpanimfo ahodo bi etimi eso mabodwesemu eto adonkoma ne yeye won be ka sabe kasafi ekire wo mampani dada ekufu ado ena afei na bedi ekire bawumia
wo mo keka nsem bia na nsem fata so saa ne mani nyina no eye ya na etu wo mo fo ne ma wo mo pe baabi etena ye enso ene ye o mampani John Dramani Mahama ne NDC abai ba ye wo type bibi kura wo Facebook ane ya bechewo saa no wo ka ukoye bibi kakra bia fa de bia koso wo Ghana enya aban ne ya persons akyere ba ni aba beche wo sesa de ne bekoso atena Ghana ha de a ene na chese ke bi ma menke bi amamuo no enya de se betime tintim yie e wo Ghana ha ne nsem a wo de to ensentwofo anim no ebini tia ye mra for where obi etimi kan adwene obi etimi kan ade ofo se enye obi etimi kan sa no wan wo ka mra pon ma prime ye nchu mra pon ma prime ye police for ma nchu mra pon chese so why you not obi ma se no obi fia depend to court na even the civil action na ni papa no be akra ye assembly be akra ni face ni papa no gufia it be catch papa so just ka sema but normally sometimes no saban ni who said you ma go yes no na saje na be manager so you hu shega go fo no so de be o mo kon ma de ni no and also ba sa na go so go for shechiri no mo dwidwi kwan o mo ni aban no e be hye sa na na chesi democracy na aye threat no sama me kan ma kan branding na supporting ya na mo amoti twi ni ba musma message when you afraid that couple of journalists are going to papa and the woman said abani nyai sa achichi don't feel so be on body na feel so we so be can be ekoso the best one so abani oni baby at the same time. Senior legal practitioner lawyer Charles Owusu Juana and I would say woni ya mani boni na no ponchichiku edi sankomo yi afe ye remo ewo emfifi mantemo awutu senya is bedwakuo ya wonom so ehwantoto ya no ewo bedwane mo no wonom etu eye ginaye bi na ni nyina ene se wonom ehwe se be ya nyalewa hodo ye mpempi na no eye na efa ahonidi a NCP na ensita so eba ne sa yo so ntene wonom aboanan ede wonom eni akyerɛkyerɛ emiaya hodo bi ete se bodwiase ena afen so NY highway empotem ho ni nyina ne se wakwa akohwe wona woton emoa ene eho enam se beya ebetimi ama enkofo aduane edie nanso no emra no emma kwan se bia ye wose wotena no wote no wose no ena wokotu wonom so sa wodwumedie no ekoso no Yewra Nash nyande wono ene nadbo director ya wono ewa wutu senya east ho wono ena edi domanim ebontoa no wode nsembi etudwase. Our people intend to sell on the main highway from Accra to Kasua main highway, which it has caused a lot of nuisance in the system. You could see a cow with no rope just crossing the streets, causing traffic and other things, goods and other things, selling on the main highway whilst they have a place for those things. So last year we embarked on this mission to educate them not to sell on streets because they have a special place for those business, and we serve them letters. But this year we've seen that it's still going on. So today the police, the Kasua task force and the environmental, we are in the system making sure they change their habits. We have advised them. They were pleading that we should give them only tomorrow, that tomorrow is the festive. We should give them only tomorrow. They will end up this thing, that next year we wouldn't see such things again. Abusia enipa wakasa ye would wani chiremo ewo ewutu senya Easter Kropon Bejano wono ene National Disaster Management Organization penyi kwanchirefo ya wotua no Yewra Nash nyande na ne die no achi no ena Yewra Gosen Lodo wono so ena hwe bambo anase empotamo ehun totoye ne ho bambo ehun ensem so ewo bedwako ni mu wono so ekasa ye kakra e de kirese. After the assembly bylaws frown on people wearing or allowing their animals to stray within the neighborhood without anybody in charge thereof. So as the law permits, going forward, we are still doing the sensitization, we are still doing the education. Going forward, when we come over and then we detect or we discover that you have frowned, you have actually gone contrary to what the assembly bylaw specifically says, I think the law is there to deal with you. So going forward, this one is that the NADMO coordinator said, this one is the sensitization session or the education session. Na
Matches Yera Gosin, and someone walking in and say what's a 1 hour Tom warning in ano. Etimi de 1 who dreadiano, a remo a wakaswa livestock market a war and nampany for ya one share and more pomode one samsono, a brand what Timmy able raho, now what Timmy corres and name in a remo drabin chaya, one etime to 1 amount to a best way, say one yina and nimra and a share to Sabaya. Ghana send a yes if you shall no, yensa ebeka e was our quine also. Abanka Japan ya wano wa South Kopona mu awon finfin mantamu ayon monyanfo Jonathan Brukran na wapanyi na dia futu amaye nuanu ma won mu twishan e wo maye mu sensuo no chase a egugu nto obi anya hweye pa se wu twishan na hunu sensuo no eba enidie ne obu okwan so no so wapa ba bia gina kosi sensuo no bate sanse wa hweye na je ho achinyi anhwa ba bia kwakoda no asama adoton na abeduro na anamso ama wa kyerkyere mu sane finfin mantamu nsuo a ehadwen ene ahweyi e woso manfo ye yamane boni Eric Anan ene ndidi nkomoyi AKOSUA Fosutu Yamnasa Highway ya edika no yebesra driver phone nyina omfasa akwan we su se so na eto na ni 3 days no yima ekwan no ayehu pa enti driver ni bia ofifosu ba bese akwa Yamnasa no udu esen ando besiase a yebesra so du on ma ya hweye na na 2 weeks ni ena yenya China for eba officer His Excellency John Dramani Mahama the big push agenda no me na okase ye de ama contract oba ba from Fosu to Yamnasa Road and now Cassie on my officer kita hu bia si edibia no ye di ye show mani mu se bosumi ba besimia on my side na on my ba di se adwumade ne de ama tim no Cassie de Fosu to Yamnasa Road and now Cassie gina so nsu ato am ayiri ya ye hu ba bia ye fa no on my panyi John Dramani Mahama atienka atiene atie yesufre e ma me no Cassie de ama contract bosumi ba besimia on ba behwe na on my sa road na de enuti yebesere ashenkafo nyina se na eno achiri no so oda adehye no si titiro ne mabunu no se abre nyina womkoso a etanachi mefa sa kwanya we so na mada mebunu no ma ne mema omo asen ado ene asen besiase ye ba ye twedwumadi a omadi wo hanom a na kire se esefata ankasa mebunu na boa omo no mo da te kase no ama kase pa ne kase ba enti ene ebeda mebunu no nyina ase omo koso amoa akomta ma nsuo no be den ebetwe yakopon sire obi bia oboa se ne be ya ye nti asembo ne bia ewo hanom medobi I was away. I have my crash penny no was and south on one for Jonathan Brukran na man boy Eric Anan and a day ebesumi. Na rekana wieye en wodi na nichire mu ewo commander edina eguafo abrem mensi no emu no manfo ete elmina en wo mani agye wo mo kire se nano wo mo da sore ya no wo mo te se GN savings and loans aban se wo mo tumi krata ye gifiri wo mo nsem ya sanda ne akire e de amomo ene ye ho asem de wo mo ani agye pa no wo mo se free se ye tu se adwumakuo no emu no o manfo dodo no na ahwere wo mo adwuma wo mo a na wo mo koba enya bidie ma abusua no nso enya bidie no wo mu nyina na ede ahokere na abanti se ne dwumadie no wo masan ede wo mo license amo wo no wo be hyaase aye adwuma wo elmina hode a eni wo mu gidi se ede enwuma eni empuntuo ebeba mpotem ho Baba Kwesindo ufed na license audio bank juma waje finish adina fo ye 2BC the BBC no oya na menenta ya ma abane tinu asida ya de chi no na kata no one for man wa fa ye juma ine ba se omo pe John mama wa hwe mambra ye juma na ya de she na kata no ensaka oda na fo hia na egbo omo pe John mama na ba na wa hwe ma mbra wa ye juma na ya de she Papa Kwesindo na saka license bank ya de she Kwesindo no you fit na bank so I na dangote oya kwa Ghana baby it's bank no ko from wanya na fun gote Ghana baby no ko ho court bua there Papa Kwesindo no license one farmer no ini ko yin suluto na sinda you pay ya baka nti mo akwedi e mo nyina wada ma na ne sanka na tumunya amwazen na untumo mbua na bank oya trainer kwa Ghana baby no we tu no wa ya ku baby ala Wei ayora John Kwesin ya dodo no afa no manoma wono ne di edom no animu a wode sansemi etudwa enu achi o manfo no ankasa nso eka bi to aso
bank bebe yakura no wa say yes ka bebe because interest and also Nigeria bank wa no ene interest behind that do kasi bia o ya mama opoyan papa pame yendi matumpan ye kunu musinye bi ye wa ya ma opoyan mi ye bi di ye bi say ya sama GM bank wo no ehwe nkofo wo bu won wo kredwuma up and down wona odi susu ni mobile money bankers ni ya dama wotu ngoko apps oba ina no easy obanda no ma ewude ikonu mu agye kofo ye maska bo wonsem 7 years ago obetwom na abana bank be bubu doctor no GM bank o ma ye bre ye bank o china ampo what GM bank where that one start GM bank o be neze miss or the down ni je or the bed na ye him service ye na ye gun mesa wa me de ma me mpia bank abrabo ba GN bank be no mo so misika na menze me na de be buhie na GN bank me sin there 7 years ago and they je higher kase me ko bank bia because me need am time no if oye GN bank da on Wei manfo bi a ete Elmina won fifi mantem na oto se wo mne yamane boni erekanan edi nkomui na yamane boni ye wono so tenkra ewo asante mantem de mayen ebontoa edna ni kiremu ewo ahafo no south west mansimo asante mantem bra wo kodru mu ewo empasa so number 1 no wone adehye ne nananom ye wo ho ekasa ye wose atadwefo wenne wonom atedenne enema ahodo ye atetebiremu fo hwehwe ye ya woni egina ye ya wonsanka no ennemafo ye wonom empasa so number 1 wonsa akenti ne wonom edensembo ena eto edema mpanyifo ni titru enim rohye bedwafo ye adada ye wotwemu ene empempen de wote adwa so wochese finhye pinie ena eye baabi obesiesie won ho se janan bia so no akwaye atwe ede ama wonom ya chese eno ka ho bi ma ho ne die ho nsem no na enhyeda enwie peye enyalewa basa na etisi wonom so nanso no edru penten ya woni so edru mpanyimfo wo yanim no wonom atimi abaye adoma ma ye kasei 16-seater modern toilet facility wonom etimi ede ama krono a wochese ne awoya ede ama wonom de baifo ba enani nso ade ente no wonom ede aseda dwom eneto ede ama wonom ye kwankotie na chei ba fo busuapanyin ya wono ewo mpasa so number 1 traditional council no kwasem ajana bia ye bia ehiama nipa na eheno na ye ho kire ye papa se ajana bia ni ha nti edru ebredi tisa na akoye se emrantie na omo ho oden ni de omo timi ko muram na ema no emom na omo ho kire wo nti na eha adwene ye se obako mfikire ba bi kura na ne ohunu no na mwa papa nso ni nyina mo no emsa ni hu se edi yare bebre ebre ye de nyame ase se enedai MP edi osie ayo ama say eniji aba ama mpasa so man no se ebro bibia so se janan ani ehunu fichire ene mantemu bebre no ye hu se se no esan janan aban ne MP ne nkrofo ayama ye nti efe yie ye hunu bi da ebusia penye ya wono ewon pasaso number 1 nana cheba 4 ena ekasa ye na eno echi no mrahye bedwane ya wono ebutume wa hafo no southwest empesua no so ayon monyan for Elvis osemesa dapa wono so ekasa kakra edefa sa dwumedie we ya akoso no sa kwanya kona na mesoma faso ba o mahine sama meti asese ohia community center me no ka say community center kese e bi si da o mensim ha na me ye no mpasa so number 1 park no so at the same time masan so akpa ibreto bi a bra ye say park we dey community center na de say bia bia ne ho a maguru no enkokra na wan beji agro ho che no so yakoye park kama wo so no ma ye ba be dua green grass na no with time ahafa no ana mpasa so so no omo so o mede o mo ho sa na me fa kona so as mpasa so number 1 titru ade se adie ye huni fefefe sa ahuni die amema with time ebese enti we ye wona kandie ye do ni friend toilet true no we nye bro dia die ni bi se we nye bro hu die ni bi ana se bo de hu die ni bi ye bese o man ni se o mo fa se panto ho no mu nyu ti ro na we na do tuma otima flash ama na kwa kama enye bro dia die ni bi
enya bo ha de ni bi enya pepe de wo de ni bi we wi amiaso asemo anya ne sa hu de no shada nkoye nti no asansa fa de aya na wo de kire ye red monyamfo Elvis Osemesa da power be ye eyem no hyebedwani no eniema hodo ya waye de aboa asetenemu ye de ho nsem wo ne mpasua so no eno bubu mo krokro de maya wasade afutuei eto aso yama ne boni Kwame Redu na daroma ena woto sa ensem we nyina so ma ye ne a ya de bi echibo ede amamabusia na yen kan chaw set time heba center wonom at the time Mr. no time heba Mr. ena fe time heba Mr. and capsules no at the eboye chidom e 3D ya de no nya bia ebetimi edwa kegyinemu afe Dr. Tam Daso me dimafo heba center me patrol pokwa semaira anase bia wo de wani kyerem okuma senso so a government hospital anase school no ya ewo ebua kwa no ne hwe ne mo pe na wonom wokọ na wonfa ebretia we bi ento yade no so na wontu ase enfa emaw Pepsodent do the two we say no twetwe ose no pampa chow enwumre eye ma remfe san say enwumre pa ena ya emoa wa no etimi eba bedi wanumu atwentwe eno nti wo pesti anasa wo brush a na bibia etimi akoye wenom ene nwumaku a enwumre yi wonom ebo ye chidom ama hot bite kase ofa ba ko ne de toso mienu ni nyina no ye de esom wo ye twa ye ho enibo tete kakra bi ye ba ye beko amanone Dr. Tam Dasunio Bunu region fwe Ataji wasi enemate denne Midima for Herbal Center Dr. Tam Daso wadi ni mobile clinic no Abesi Bunu region Momantemu hope Yedem Yaniye bieni wa ehinta Dr. Tam Daso Yaniye bieni wa Dr. Tam Dasunti minti Jisen ye wo anadie yesiye no Ghana fwe Dr. Tam Daso babe pie Bunu region Munsha nisuo yese bebiyum Yami aduma 25th May ye was Sunyani Technical University Auditorium eye Jwada ena Domanso Ebenada 26th May it was in Francis Church any big days ene di hwe nimu ena Brekumunso Trinity Presby Church eye 27th May 2026 Etibunu region modia no Dr. Tam Daso yare bia wodi ni mfidie ni nyina eba obeye lab ni etwa wo scan ni afa ye de time ato yare no so momfa ne ye wabubuo wona wani afra ukotode sisi yare pressure HIV yare bia fabra na Dr. Tam Daso edru region die na eye aryare sankoa enti Femidima for Herbal Center enwo 0244774282 ana 0500727215 Dr. Dujemfi ama yaresa aye easy Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush like feeling bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent Cavity Protection. This advert is FDA approved. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Woje ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketua. Wo mu gi international awards ahodo, wo mu gi local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 That's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert.
TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa Yankona Yenremu Ewa Senegal Mainemu. Woman penny Metre Ira Basiru Domaye Faye. Yaka say ya watcher set na bemum penny for who ya one edijumano. Eyadia bibi and shada and koyentino. Yaka say wa wonum yina konsa ni pafofro ede ahihye anemu. Na woman so for ya wono edijuma se prime minister. Eyadia yaka say wono so eho aka. Na yera eye Faye eyadia wabo onimonyamfo Amadu Amino Lo. Ya wono eye economics anase basika semu ntoto ya wahye akwadale abin ewomu na wachire se ono akasa no ye kane panyipa ya wono na wohwe Central Bank of West African States so na ye kase ya ban na bonidin so omra no ma meye prime minister enfama no ewo Senegal na ansa no na de ne ebeba no yesi duebu a ene ebobi eponim wono no ebeba no na panyi ya wono ye frɛ ne se eye Osmani Sonko wono ene ye prime minister ewo ho ena no fiada ya mebosomi da na to so aduonu mienu ewo afi wese mu no ena wo kyerɛ se aban no egu ne nipa ahodo ya wone wo mu edi dwuma enunti no wo woni nkonsa ema ne koya ye kasa ye rano ya ono ye frɛ ne se Amadu Amin Lo wono atimi ababe famansoafo edwumadie no ede abɔ no ɔse ne nyina mu no se bɛyɛ sikasɛm ho ntotoyɛ ebetimi afa ne ntampa efra ama enkɔfo ahodo adehye ya wonom so wɔ manim no wahoto ebewie mu die ede ama wonom ti no ɛna enam so awɔkyɛ se president Basiru watu sa anamo we say we ene ensam kakra Senegal ene ne mpɔtamo ɛkɔso a yadane biachi ede ama mo na yebegyina we say so na hot by kase ya ye hyase nonum empemu ede fan ya edikan bewie ye ebo no nsie mu ɛto aso famienu ne nyina no yɛde esie Tam Herbal Center yɛda wɔnom ase sanso ɛna Dr. Tam da so midimafo wɔde brebeto yade so ɛna Pepso den do the two wɔno so ɛso yasne ya no wanya bi na ɛtimi abɔ me ɛbia ya yɛkanfo ama wo nyina so no ɛya no akɔ ayaresa papa ɛne no papa no akɔ gibi na bibia so ɛtimi akɔyɛ di ama SOMPA 106.5 FM akra twafa ase no mo no tachiman ɛfa hɔ sanso so ɛna SOMPA fidi ahodo no nyina so etimi efa ho ema bibia etimi koye de besiesie wie midi do OHENEYERE MAAME akua YEBOAH ASIAMAH bro nyamene AGYEIWAAH ASARE enafei AKOSUA AGYEIWAAH KODIE buati